Ovo su Siniša i Marko, koji imaju svoje male biznise. Redovni su dobavljači velikim kompanijama koje ih isplaćuju u dugim rokovima. A dugi rokovi za mali biznis znače poteškoće. Ne mogu brzo pokriti troškove prethodne proizvodnje, niti započeti novi ciklus. O izdacima redovnog poslovanja da i ne govorimo. Da bi imali sredstava da pokriju sve troškove, moraju što pre da naplate svoja potraživanja. Siniša razmišlja o pozajmici ili kreditu od banke, ali to podrazumeva nove troškove i samim tim manje prihode. Marko je već našao način da brzo naplati svoja potraživanja, pa savetuje Sinišu da proba uslugu koju pruža Alhemist Faktor d.o.o., ovlašćena kompanija sa dozvolom za pružanje usluge faktoringa, brze naplate fakture. Alhemist Faktor u najkraćem roku umjesto njegovog kupca plaća iznos naveden na fakturi, a onda umjesto njega čeka istek roka dogovorenog sa kupcem da bi naplatio pun iznos. Marko nema novih troškova, nego dobija minimalno umanjen iznos u odnosu na onaj naveden na njegovoj fakturi. Pošto ne mora da sačeka mesec, 2 ili 3 da bi naplatio celo potraživanje, ne mora da se zadužuje, već brzo ulaže dobijeni novac u novi poslovni ciklus svoje male firme. Prednosti faktoringa su: nema kamate i novih troškova, brza isplata, minimalna naknada, nema prekomerne papirologije. Brže je bolje. Poverite naplatu nama, odmah. Brza naplata fakture.